saa cia bilingi wa mauvo. Ni siabika saa 3:30 saa cia Kenya yunetu kusomea mauvo nitawa Steven Mwema tunateresia mwende yananga mauvo kwanzia meko ni amwe kati wa asutu kusomea ala tukumbanesie ni pamwe na Profesa Anyang' Nyong' ni Raila mweo o samanya wa Raila siasa ni sia elembeta ya Afrika. Gewa yemwanya ya undu mandongo imwingi kunikite kumana na ngusanisyo sia aidimanga mile na ina dhimake tui nitukuelesia. Mwalimu munene Chuluni Girls ni wabingia ofisini asimoka kumukulia echengilile maana 5 utewa fees niki. Na estasio mbua wa Changwithia West Kitui Central silikali ndethe sisiana siakwa nisiambenia kivandi na title deed. bilingi wa mauvo. Twambezi ya mauvo mwenda musia ya gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang' Nyong' yuniwe ukwekalela kibela kinene cha mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga ibindani ye Raila Odinga ulikilele kampeni siya kumanda mwanya wa mwene kivilangwata neo ya ndesi ya Afrika AU amwema mawia manene ma Anyang' Nyong' ni kuungamea mobano siyanza manene ya kati ya ODM negana kuikithia uteti wa chama vamwe na wabamusi unabengisa mibango ya kampeni na uteti wa Raila Odinga kuu ya AU Benjamin Mwaka na kutuambisha. Gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong' yunde wokula ya tunene sia Raila Odinga kuungamia utongoi wa chama cha ODM tambumano sianza manene ya kati ya chama ki za mailanio injini ya utongoi wa ODM zamaye kwa maniti omonde ni awete viki yonyuviono kana kuvetanga muvuavuano chamani ki. That in light of the grueling campaign by our party leader and the need for him to focus on this for the AU chairmanship, he has designated His Excellency Honorable Peter Anyang' Nyong', the Governor of Kisumu, to chair any and such meetings of this committee, the Central Committee, that may become necessary during periods of his absence. For those of you not familiar with the constitution of ODM, the Central Committee is the only organ of the party that is chaired by the party leader, and that therefore, for him to concentrate on his campaigns as the chairperson for the chairpersonship of the AUC, he has designated the Governor of Kisumu, His Excellency Peter Anyang' Nyong', to chair the meetings of this committee whenever he will not be able to attend. Vino tumanyulo anenganwa ni ODM utangazo unu utetheisya kuvovya nzeve ya muvuavuano chamani che evindani vi Raila weveti otitino avamu zino kana kwekonyana uteti uelembete Afrika. Now, knowing how grueling the campaign is going to be, in fact, the Honorable Raila Odinga has had to step out. He's going to catch a flight today, and we wish them all the best wishes. We want to allow him time to be able to do those campaigns. So we don't want there to be a point where a meeting becomes necessary and then we don't have a chair, because our constitution does not allow any other person other than a person designated by the party leader to chair the Central Committee meetings. That is why he has designated the Honorable Peter Anyang' Nyong' to do that job if a meeting is necessary when he's not there. But when he's around, he will continue to chair those meetings. Unyuvi wa Profesa Anyang' Nyong' ni katoa mauluku manene maki utongoi alama ende kwetu chamani kicha ODM kumanwa na unyuvi wa amwe alama nae hanini ma Raila kutuwe kama minister silikali nimbia President William Ruto ya broad-based. We have said that ODM has many organs. All the other organs, by the way, the meetings are chaired by the national chairperson, from the National Delegates Convention to the National Governing Council. If you look at the constitution of ODM, the only organ that is chaired not by the national chairperson but by the party leader is the Central Committee. But we need to also take cognizance of the fact that there might be required a need for this committee to meet, and we will need a chairperson for that meeting. And since the constitution does not allow the SG or the chairman or any other person other than a person being the party leader or his appointee
to chair that meeting. That is why that step has been taken. Nyong'o na ulani gavana tamu wa Kele kaunti ya Kisumu tongo isia ODM yungina mwakani ukite tele mausungio ma kikungu chote tuwala ila cha eyo kula ilika tuwe mwito wa Kele atio maudhuku mengi macha maki taunivanua kuyandwani mende otatene maungamio mwene kivila na ngava ilengi siya chama. That the National Elections Coordinating Committee be and is hereby directed to prepare to hold the postponed grassroots elections in the month of November this year. This committee has further proposed that the Honorable Hamida Kibwana, nominated senator, replaces the Honorable Beatrice Askul in that committee, the National Elections Coordinating Committee, following the appointment of Honorable Askul as a cabinet secretary. Vilengo wa mambo kumava kaunti nilovi. Nito Benjamin Mwaka. Nemo vya mwaka tuithi kwa mbithi MCA wa Ngune Jeremiah Mose Motwani wabika maobisine maukwatanithia na umwe wa the National Cohesion and Integration Committee wala etito hitina kukwatwa na kulekone maobisa ma NCIC muthanyani wa wachumwe ikonanwa na kunene ndeto itonya kwete mwane kona kwothe ya kau Mose eandamanite na tongo ikibathukanio evola wa ingavana wa kaunti ya Kitui wa tene Charity Kaluki Wangilo, speaker wa mbunge ya Kitui Kevin Kinengo na angi wala Kaluki wa kulya mubea uwa NCIC kwa kila kindu chonthe kitoneka kwete mugu wa muvakani wa Kitui na Tana River. Mbithi Memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wadine ya Ngune Jeremiah Mose Mutwa niwesa kwiyumilia maofisini manza maya kwete wigwanithio NCIC Mosini wa Ilovi itina wake kwithiwa anekiwe mbene ni maofisa ma Isalo DCI kwi muthenyani wa wachumwa na alekua aikonanwa na kwothothea ithoko kati wa ene nthi ma wadi yake na aithi mambai ya Kisomali kuma kaunti ni Mutoi ya Tana River. Ithi twina thina na our friends kuma Tana River alamba ponea Somali mwingi town twina Somali mengi imatukone akura Ngune kwena Somali imatukone akura mbona zote malonga sia lakini hapo kuka maumeta wajia Mandera Garissa wana maezi Tana River niva maezi Kitui niva mwoli changamela miundani yito inanzo ina mbombo ina nzoko na no voto kwa sena situ ndozu ithi twetikela atongo ikauta kuma kaunti ya Kitui ni maatiania na MCA usu sesoni ya kukulwa mwakolio maofisini asu zila yatwai wa kwambe wa masaa atatu. Evo speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo, mutongoi wa ala anini mbunge ya kaunti ya Kitui Alex Nganga na mukui wa musalisa wa ala anini Sylvester Monyalo ondumwe na mbunge wa mwingi ya kati Gideon Muliongi. Kila newe bano na mugambo kone wa na be andu matinite sindano nikenda mukamba onewe ko twite kila mukamba konewa twauma bano tukwatene onawethia Jeremia twawa kutwauma bano twithwa twimwe twithi nake kolokuthi na kila newe bano kianzanesia nikana ai Jeremia na kwatio ni kwithia analunga siangamia miunda au tumiasu makombo etena mbeza sio na imo makaua kuwa sune makosa ni iseso jila yi kumbelito ni ivyo vizinge vala atongoi maungamana ulumu kuleana na aidi manga mele kulika miundani ya akamba na kuitha siya maitome ya Kithui na kutisia madhayo ma akamba maumete isioni siya Bura Garissa na kauntini ya Tana River ala maweta nongi nyamba ya mukamba inewendaya twamanyakana ai mukamba ata muthanga wake na ate matemake ngamela yoyabu tithina na ndieleo kitone mundu na tuiva tuvikie maundu niano nundu wa amwe maitu ukambani kuma mutha makasekuru kutamuthanga na kutamati twenda kwase ithita tongwe nitwalea kwikala na ngamela zini wa muthangani witu nundu ngamia ni security problem katika ukambani witu onawe mundu lawe baya Ngune kana baya mutha
kana ngomeni wakomboithia munda waku kana wathoecia musomali vaengamia ikuka kuya mundani ucio nimenda a Somali asu alamethitwe mayuwa ene ndimosewe matambia makimiao na mayiki wa mbini na atongoi alame utetea na kuungamana akamba mayeka kuthinwa ni vala speaker Kinengo waweta ni withitwe ayumilia maunyungu nyisio ayenda maovisa ma DCI maeke kumwikia mbini MCA usu kwanzia Itembailu nyena complaint speaker na asia heshimiwa mako mambunge Kitui mani wendaya ni mobizi monza serikali ona DCI ile kwenda kusamba ni mheshimiwa athiko nimbandike ya balwa na andika balwa mtu mheshimiwa na hodhi ku NCAC na mbele speaker na mianizo kumewewo mwima bangi marangu monesa na matuko mengolea vanzatu makatuita ingi kama wakati ningi statement yonze na jeremia no kutikana kila andikibwa akitie kuforcewa andika na kwa tuwe andike akita kuandikiwa so tuwezi kana chandikio cho kweli kanisi obungu na tumiano ma NCAC makwatia saidia Kitui County pia medhi na fairness matem biased mati saidi lengi ya Tana River County na hizi tambunge ya Kitui Friday hiyo kete 13 mheshimiwa Nganga minority leader no request hii need a special plenary sitting to with an motion on county importance ndo maondwano ma insecurity lakini na approve ye kwangaliko yake muwandungilo eweta no nginyanza maisu ya wigwanithio ya NCIC yike undu itonya kuete mugo kisione kiu ayongela kanata atongoi mayitikila ene ndima county ya Kitui mande kuwa na kuvenwa miunda yo ni aithiasu mangamile ku nitwa waingi nikana tuikuendea na kuete mugo indi ithi twina mugo alama tena mugo na tuimaitu alama utwithisia na ngamia cio na tuyitikira ona banini muthenya no mwita matabia ithi andu maitu maende kuwa na ithi miunda yitu ende kuiwa na kutabia akamba ithionthe nundu ni sundu akamba meikuiwa alama Kitui ona makundu kungi ni maisie undu itikilika vilingi wa maovo nitawa Octobius mbidi Nemo vyambithi tugeta kwa kulina ngusane cia ndethia na kiwo kati wa aithi mangamile na aimikuma mubakane wa county ya Kitui na ila mutu ya Tana River ni kuwetete wasio mwingi kwa enenthi ma county ya Kitui kwivo kwa sia mathayo maingi siana ukosa masomo mali kwa nangwa kali kusemba na kutia misio kumana na ubungulu wa muo amoito pamwe na tukwatwa cha lasima kati wa mawathabu wange thini wange wa yeye mwanya nitukwelesiana kukonia ondo maundu mailenga leko ya mandongoi wodini ya Ngomeni mwingi ya Yulu kaunti ya Kitui balaki sioki kithitwe kikumbeletwe na ubungulu wa muo kumana na ngusanisio Lina Wasalela Nintutambukie skulu ni wa musingi wa mandongo inavala twithiie skulu uwe muvinge na vatemu manyiwono mwe skulu ni ula withia wana manyiwa mana 527 ni wona ni waundu vungulu wa muo wotho thete kutamba icha kisomo cha siana kisioni ki na vala matukwele mavitu musiumo na viviso vakuve na skulu uni alama kwisililo taithi amangamila na mundu umwe kuwatho kuokone vala uwende na ukwata uiti sivitalini wa mwingi level 4 kiki utumwa seikweka kuwete siana sukulu kwa uya wa uvithukiwa yuyu tiko seo nundu uvamitiro negyo wiki vakuvi na skulu watawakuvi kilomita 10 na andu mapiwa nyumba na hiyo ingi mathamana siana siana mbingi si area lakini kuka skulu nundu wa thinosua kwa wia unduni perenyo no kaakwa bina muno ta youth season ya kambi ilazima aidimazimali menda kuka kuithia bande mageta ulungia nenzi na nenzi maumila ina makosa mwanzo kumaithia miunda na iko sia utangilite sia uwe nyumba na kuweka mambo mbozo kwa tuina tiana tu skulu tuina tiana ndegwethia tiana simisi
na zina mani moke ngusanisyo hii ni sietete wasi wa mathaithanza tukisioni kinzini wa wikili vala yu amwe maenenze mavikiite kusema na kutia misio wange mola asimika kukoma ithekane kumana na ithi kwithiwa matambuka isioni ime na mavuti ya motu tumbwa muno nundu twavanda ngamia choni choigita na mbui chikuge na maviti mo ala matathawa na mategwa na matezi silikade imo mareibi ajana chitu Sukulu uu wa Mandongo ine umwe kati wa maskulu atano ala methitwe maukunikane ngusanisyo ii na vala alimu ndumwe na aseime na wia kiita kitonya kuthothea manyua amwe kutia sukulu vyu siana sia etu kukua mavukati wa mawatha vuangi. Tuenda sukulu ila sio kanda ni utu eta wa Manjangili sukulu wa uitwa Katumbini Ikayuni Mandongo ina vandu eta Kasiloni na Pachali Nyanza. Sukulu hizi yonde vitakuwa vinani vitokewa na kwethia pale kwa na utesa imose kisomo likia zambaratika munene wa siana kukwata magu siana sia yetu na siana sia mabisi kulika metuoni ya ndwala meothi kwithia area nisu wala twina kuona kana wana skulu ya deska soka na mbela ile wa skulu ya siana tio yesioka banduliwa kwena na inenze kisioni kiini kanaona vamwe na serikali ya kaunti ya Kitui kwa kisese cha polisi cha Mandongo iwodi ni ii ya ngomeni mwaka muthelu vungulu uwa muwe na uwende na ukusiwa andu miongo thanda tuno kindu mawaitu kuma 2013 baka suo yotwe nandu ana mawaitu kuma andu atano mawaitu kuma jiezi wilai Mandongo yao kama Mandongo na gela CS kindiki mwene wa Rebsi no watu promise kwa a full boarding primary school anduba nikana with the either security kaito bakubi aciana tokoma ba onadu ange makoma ngale kwa wi na ithu yatese kitomo kaende no kweta kwimo usiana sia skulu ute sikane samitia nini inde nduthi isi ambeo na siana imone siuma sukulu uya wake nikavinda usangili uwende na vala manyua ma grade 6 makwikwate swa kweka mutiane wa kipsia mwini we 10 bililia matuku miongoni na 5 10 na tuyo almost tamuyuma na preparation ni nende lakini yuni ungami neto nyoko atawache munene ndo siana cha mila kumala titela cha kitibia imundu akachokela ningelekanio ya skulu wa musingi wa Mandongo ina vala kilasi hiki tena kana na kamwe ni kumana na uvithuki ula withita wende kisioni ki utena kisomo nikana enenze ani menda serikali kutema muvaka wenda catline kati wa county ile no kenda vetho na muvaka wene keta nze mwe akola nduthe ivala na mwa moito mena ivinda yumu kavinda ni kama sembete matite misio tuebe mundu emujituga kithekani oyu tumake na ntaithia wana wili kithekani nundu nenyeji ejibinye niki ithia andu ma Kenya mwingi nothi ibetijitu jaya kithekani nundu twe mathilikali ba wethe mutumale uma site ila ya kota na riba ni wamanyika iwa kila site ya Kitui na bala ja kunzi ndi chikutemwa nundu mutumale enda kwemea bala ikana tutumbu gusanisyo ini na atumizo MCA wa wodi yangu ni Jeremiah Mutua kuikiwa mbene muthenya wa waki umone maofisa ma NCIC wala unakonaswa na kuingia ni sembaiti na wake kumenda idhi ya kuvetanga ngamile sio wodi ni iya mwingia kati mimi nataka tu mkubwa mnitafutie mburadhangu mwenye amepotelea kwa msitu. Liban Guyo ni director muveani wa NCIC uleti na muvea uku mwiki mbini MCA uwanguni uwetie kana wonza ulo kwetho wa kuingia ni sienenze kwa misingi ya kimivaita ukuoso wa matambia mavyuma kimia. Kama watume tunasema ya kwamba watu wasichukulie sheria mikononi ya mwao na tunasema ya kwamba mtu yoyote ambaye atakaye chochea wananchi na kuleta uhasama baina yao kwa msingi ya kikabila tume itachukua hatua. Tunaomba wananchi wa sehemu hii wadumishe amani. Kavindani kalona vikitekesioni kicho Mandongo County Commissioner wa county ya Kitui Kipchumba Ruto nuwetie kana mitalatala ila ya ilete kuikiwa na ukenda manyua kusiokethia sukulu kuisila kwa ilangi ya usesei
Ingenwa waita matambe mavima kimia tamekose wesililo alame dhito maitwa ise usangilisi ni the officers to protect them, to make sure the school is opened as soon as possible by providing more security officers. And then camels coming from Northeastern, because they are the genesis of conflict, should be returned to Northeastern by security officers but not the local community. Only police officers, they'll push them to Northeastern or far away from schools. And you're warning also the politicians from both sides of the divide that they should not incite their communities into violence. It is barbaric, it is retrogressive, and it is unwarranted. We are not going to allow them to do that job. Uwe ukavalana mwenenze mawodi yanguni ni mwingia katima meendie serikali ya Kitui kwa kisese cha volisi cha Katumba. Kilani kimwakati wa isese nyanya ili kwa ni serikali ya kaunti imu vakani wa kaunti ya Kitui na ila ya Tana River. Tanzema Yomina Nduthi. Good reporter Blingo wa Mauvo. Kuma basi kuloni wa musingi wa Mandongo iwodi ni angomeni mwingia yolo kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Tuendelea kuikala kaunti ya Kitui ndio tunanisema mauvoma usese itunene mauvoma kisoma mwalimu mwenene wa skulu wa A2 wa Cholone Walawi wodine ya Nzambani Kitui cha umelone wa Sua ni webingi ya ofisini tina wakuthoke wani andiki mama ovo lame kwenda kunena nake kukonia kiyo cha asei alama wetata mwalazimithwa kuipea ngalama ya silingi ngilima anale kana ngilile na maana 5 sia mokone kana kashimbe wa kuiba fees wa tam maili kandeni wa skulu ne usu besa ila skulu ikuwetata sia kungamia ngalama ya wanangiko ula manyiwa manatwa isia kini kumana na kiyo cha asiai halame kwenda monyo wanangiko ula manyiwa manatwa isia ndeni wa skulu na utuma maiva silingi ngilile na maana 5 kwa kila manyiwa ula na mama wabisama usese imambi to maizulu lokoni ma skulu honest. Mwalimu nene wa skulu wa A2 wa Cholone ule wadine ya Nzambani Kitui cha umelone wa Sua ni mwevingi ofisini itina wako mwathoke tuenda kumanya uma wa mbesa ilasi maende na 10 vindani ya manyua mosi yokidia skulu. Mwalimu evingi itina wako nengwe livoti ni sekretari wa skulu kana andiki mama ovoni mavika ndini wa skulu na kuenda kunena na keno kana athesie mwavoala mende kati wa asienyi. Itina wako viko ofisini wa sekretari na kuvikisia mwalimu livoti kana neto wavika mwa ofisini mo unwa maundu mavi kutungea miango. Na kukathika sibuli kini kumana na kiyo chasi alami nena ndikima movoma mwenda mwalimu nena amaelesie na kumonya wanangikola manywa manatwa yesie mbewa kutuma musi wala kila mumanywa yu kuivangilile na maana 5 besili kuiwa mbewa fees na ikuiwa moko ni kana cash kiki yete mokuli kati wa asi niki mwalimu oteo manenya nikilovya ikuiwa cash na vengi otondo medhito makieva madhi alangi maskulu na njuma mziende vite fees wangili mwanza natoka kuote wabate zero balance wanozinda ile ungamelamu na cash ya 2500 that's yani ina damage yesindo of which tino na kelage na anangiki so mana kitumita go hizi sio kwa cash no is for me si like that si atomwa account ni ya school no sieva damage ne kiwe school ko si like that si biwe school account ile direct nikaenda ngera no si account we ondo ineki tu wale ile kuma lokanika nena nasi atu ya alisi na damage yeki na tonie hizi siende mesienda kwikalelo anke tizizi sana ina kimie dom tiases dom ngiro na kuma milioni ile temanze milioni na sisi umaba lakini ngeko tukienda lazima ni wingi no it isn't good. Asi ameweta kange melasimika kuiva ilovia isu na ila menanzika nasio na kulea kuiva fees wala maweta kanasi nasio imwe melasimika kuinuka nasio tina kulea 10 fees uonze ona wiyovo ni maweta kana mena wia na amanywa ala metelete metiani ya mudia mwaka huu na ala meanuka na mo kumana na thia wa fees meweta kana mena nengwe vuso ya kuithukiiswa ni mwalimu munene kukonya uhivi wa fees Sasa tuona principal achimzekana na kuja kitokana sana kitu siketwa skuluni nekedia mimi ndani tiani na ndani za kumaluka kana akatumenya katika ka WhatsApp tukamana kwenda hata huko kana 11,000 na 12,000 na wapate zero balance haiko kana skulu
ndesile kuivua tangalama ya wanangiko ulamanywa ama wetu atamana atwaisye nimbewa milioni ili na ngili maana atatu vala kila mwanywa kuivangilila maana atana skulu wiwata kwithia wina amanywa maana kenda na miongo 5 kwa nimwe pala principle ka kuna toto ya siana na estimation ya mbasa ite toto kwa toto ni more than 2 million. So 2 million ni toto lesi ya kashi kama na toto ndo mikie na sito mekakwe kata ikunda number 2 nikigoza ni kashi sina utuma account ni ya school niki isini ya kule ya kwenda no kule principle kidi vote ablingo muvomo Tongwe TV kumaketui ni Onesmus Chalo. Ovoma Onesmus metotwa break tuambothio thio muone mukube ateuka ingi. Musese witu mwendwa Mutongwe TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavuombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongwetv.co.ke. Mutongwe TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umemebia no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwakato wawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndine wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kule chu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe nde yani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonte ometoke ni mutanisia wambie kudepend na tha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani ko yanza ni mausuwesia one we atipoke atipoke Nitwasioka muyumbe wa kiliombunge cha Yata Robert Ngui Basil ni wa maikithisiana nthema Yata tayumbanite kuikithia kila mwene nthini wa kwata mavalua maithe kama eke kuikala tamaskota vala umbolo obisi wake wende kwa kama obisi sokone wa kithimani kuthengesya uthukumi wakubi mukanginya masako kwata mavalua mabata Basil ainena kabindani ka iseso ya kunengane allotment letters kwi enenthi sokone wa ndalane ni wathuthia enenthi kwitha memetho na kwivathana na angangania kabinda ka kuthowa itheka aimenda thukumi ma serikali nene onthe kuthukuma bakubi na mwenenthi Ben Musao ni utanu kuyenenthi mandalani na kithimani sub county ya Yata county ya Masako na alamethi tomayikala tamaskuota kwevinda yasani kwa mavalua maitheka itinoa kukwata mavalua makumatethesya kukwata title deed kana allotment letters iseso ila yatwaigwa sokoni wa ndalani ungua muyumbe wa kiliombunge ki na vala wa matha enenthi taukuendea na kusukumia aikithi kila mwenenthi ni wakwata valua wake theka chake kavindani ka utongoi wake undu kielelo kitu ni andu maika itwa supporter yenda iwe mundu aitwa supporter Yata Basili ya mbunge wa Yata akunzia wangabika myake esu na yunuke dambe umya mbui omuima anda title deed chiki utonde kana kweli chicho ni chiki tumiene na asia oneza bekwata oneza bebidi ne kalena mozumbe mesa imwe etuwe kana na kingi nando mako majetheke naja atuma amudu ziatikiu kana mwadu zomele aziaki teatu imutethia iliambia watu wote wa serikali ambao wametumwa Yata
watoke maofisini waje kwa wananchi. Kana mwiaziata nuno ndo elezo yuko ofisini wakomania na mundu wa serikali ula wailo kuthukuma ugeza umone la imwe thini wa miaka sio ne mundu ewe yani nundu bela isi mundu mwa serikali kuma ofisini kukapalamwe kute ando makili kuma bakuthi kithimani. Oingi muyumbe oyue wetani wende na kuikithia ni wathengese uthukumi vakuve na NND ni kwitha methitwa maithi miendo miasa ovamwe na ngala manene nginya musini wa Masaku kukwata mavalua aya mavata. Anusu ya kithimani ni manenekete miaka mingi na ingi mokete onakuma duniani pate thangu ona imwe mundu inaoya munda wake anaba ilio na muzioka na amwia omwana anusu ingwenda registrar kwa ya title deed cia andu maya atakonse Masaku thienda gwa ngewezu title ndo cio hapa kithimani aibona nengia registrar na nane wa registrar newa nake numba yo bizi wachao waku ya title deed cia andu maya nunu title deed ngayo bizi ta wakwako kuni kwa jamwe ya title alaba ili hata ingendili ye makwigata unengotie noya ezo itinda kumio ndana ikule title ya kunomionie anaiwonie mundu kwite mathangu naona itu tuikwenda kulikaba chicho kinatumie ubisuzu egwe DCC aweta uko kwa kithimani niende na uwakilia ikenda title DC andu mayata ona mama zinga sio ndesiuke kithimani andu moze title pau. Munini wa County Commissioner yata ni wamenda NND kuikithia siani mathini kia mathina maitheka kwanzia ya unene ni atamusi ni kana kuivetangana na ithoko na mono ilasi matiwa ni thayu. Unakuta mzazi alikufa ndiye ameandikiwa ndiye yako kwa records za Kalamba pale. Mzazi alikufa alafu unafikiri wewe utaweza kuuza ile shamba na mzazi hayuko. Mwisho kuna kitu inaitwa succession. Hawezi uza shamba ya mtu ambaye hayuko. Usianze kusema kwamba haikuwa na title deed unajua ni kuandikiana tukiandikiana tukatafuta title hapana. Na wewe mnunuzi don't buy that land ambayo unajua unaona title si ya mwenye anakuzia. Kwa hivyo tujaribu kuwa tunasuluhisha issue zetu, unafanya kazi kulingana na mutaratara vile inafaa kufanywa, fanya mambo kulingana na sheria. Kama ni shamba ni yako, kama ni yako mzee, ni familia yako, kama mnataka kudispose shamba kidogo, kote, si mnataka kote. Kama unataka kotea shamba, ita familia yako, muongee na familia useme ya kwamba kwa sababu ya hika shida tuko nayo, tunataka kusomesha. Ninaongea kuhusu shamba iko na title. Mimi siongei kuhusu shamba haina title. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masaku nyeni tawa Ben Mosau. Tujoka Gitui mwijo mwe kwa isitwa Estasio Mbua Kamunde kuma otuine wa inya changwithia ya uthuloni wa Sua Gitui chakatini wa kule silikali pamwe na ndongo ilikilile na kumutethesya ukwata mavalua make ma itheka na kibande chake ilawa etetasyo siwe ni siana siake inya na kuemana sio bate ituminzeo hainena na Mutongo TV mwitu uyasya siana isi endadho sikilungu chake theka chake cha vinya nikana ama iyembesa kiendo kila waleana nacho na kuweta kana baina kitumi ona kimwe cha kuthosya muthanga na kuweta kana bena muisio munene mabalwa make maithe kamena siana ilasio na nisie wendi wa kuthosya kitheka ki Onesimus. Mwaito Estasio Mbua Kamunde ndo teithio wa undu kukwata kibande chake pamoja na mavalua maitheka kana title deeds na ilasio siwene siana siake inya na kuema nasio na isi mulasimithia thosi kithekano kana maane mbesa. Mwaito enda tongwe mwana serikali ilikilele eiweta kana notoeti kuiya mali yake na nda kwenda kuiwa mali yake ni mwana. Mwaito kithito chake cha kumandhana na andiki mamovono kana avikiena kutende kondo kukwata mavalua asio iweta kana vena mbanga nene mavalua sukwithia na imwe siasiana kindu kilo haweta kana nikitonda kuheta muisi munene musini kwake. Yodo ala muziki na manu ana na tichana cha muone chana chakwa na yuti nuko wa kukulia shoti wa choi chowa na yela choi na netia ngikulia ni 你 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 ni 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 ni
na kindu kila ngwenda nini tabalini zoe na yindi goliaye yo mundu ebu na nini otundi na we na dina bina kindu ichi tonga kuma baba ngewa chiye twanga kwanga ku na kulia ni kulia mana niwa ni chachaki Esther Eiweta asukumi wa chavi na kuthoseketha kabala wetakana ciana ciake ila cio mulasimithia kwika kiu vau mawe na kitumi ona kimu matumu mathose sehemu ya muthanga na kiu ndaisatikila Eiweta kii nicho kitumi kinene cha mavalua asu kuoswa kindu girangu endai tikipande ticho mundu palwezi andeto nditi na kibande na mbeza siotie siobwa anyingama naku ila kingi kikwendekana nikileka ninguwa ninitekileka na yandwa pe mundu wa wachangumba adi watengwa kimunikimu Mwaito evolite mathina maingi valo kwetakana enda utethio kumana mathina ala winamo valo kweta ciana ciake imwe ciithiitwe yosa mbesa ciake ciose ile inenganwa ni serikali na kwitumia ingi no wetakana ethiitwe ayisila maumu na ndena kindu na kimwe witethia nacho na kwithia ena mali valo kwenda atethiwa kwata mavalua asu vamwe na kivanda chake na yunde na kindu na kimwe utumia kukwata mbesa cia kumanthana undu kukwata mavalua asu na no muvaka serikali vamwe na ndongo ithikilile no kana ciana ciake itunge mavalua asu na tin kwanza yo ngino kina mukulia uwe yuna ndokona ndichokete netina na ndina vina na ndikwekata na jombe tsai wale akone tunenga kibande ngono viego kibande na ndeto ndikichweta na mbeza ndiki ndune ende kilo kwenda ndabya buwe wana chombeza ila jagwa chocho kuwanacho Mwaito no mbolakana bena movo alona kwatikana kitheka chake ndambo kithosia nikivingitwe ni ciana ciake isu inyake kimwe kiawia wa akwatwa ni muicukano mwa nyumba yake ndeso mutethio na kwitha ena mali wa manzie vinda yake ya uthukumi ana bije ndikone chindu chungu itatu tane Chunye vayo ndonge mbenda ni washindu shu serikali ndicha tilu chakwa nundu na inajua nengai njadi nundu ala matete ya ni matete kumanzia mali ya kwa mane ndi mundu ngotitaka kila kivingitwe na watatu na manda wandwana uto hata ni kuitubwa monota ngwachi ati nye nini chumo nona itsamwila na nejwe nengai kaningo tienda niwe nana kulia ngewa nisiitwe na kwa ndikendo o nanga chinyera ndikendo niwa kaningo na niwa ngulino Devote Bilingu Movomo Tongo TV kumaketui Neta Onesmus Chalo Ene nthima isio cia kambusu na mawithi lokomayo kwa matungula umelone wasu akaunti ya Masako ni menda serikali ya akaunti ya Masako yumele na kueleza thina wa ndovoi ila yikisione ki ikwamete methenya mingi ameweta kana ndovoi itumia wani ateti kwe kuni amalebe na mawatho mayo mayaisa kuyaniwa ona kwithwa yenziwe mwaka ni wangilile na kenda ni kundi mwena itina kuoselelwa ni serikali ya akaunti na kukwama kumanwa na thina uma skulu na sibitali ula wikisione ki mekombele tuni thina mwingi enenthi ya maweta kana mayaisa kwitikila tongoi kumabinga metho na kumatia thinani. Boniface Ndi mavama lezekana ivinda ya miaka ya tenene matumia kiuki kila chambe mwaka niwangilile na kenda atuya kwa ilungu ya miakeli kithito kita umataithi ya tino wavombo ya kuna kiuki kukwama na kumatia thinani munene ukietu abodhu wa boy hall papa na numa European community na jembwa ina madhina kwa kautumia generator atuikia twathu kumanga batuikai peka machine kala keke iwendi niko kata thina wa kiwu na uko machine kauka kata thina wa kiwu twakaya bala MCA wala twina keju atuyaye kiwu kiki kitonekana enda atwete atuikie solar atwina almost mwakomo na kindu twamanenge kiwu nikenda kitwike cho na kiwu maya atwete
itu kale tuvindite u na thano no vikie twina thina mwingi wa kiugo kiugo kuma chana ngika kina bakuve miaka eleyu kikawa jetie kula no woka ko akatwe thina no kushughulikia kikawa twamonia jetie kula kuma betatu ya monenge kisione ki vama elesekana yume thina ni munene ona maskulu na hospitali ulawe kisione ki tena kiwo na kwithwa siatumia kiwo chando yeno na yuva tena kiwo na kimwe amanywa mena vinda yomu na ngalama ya maskulu kwenda na kuongeleka kwithwa sema ilasimika kuthwa kiwo kuma kwa saa nyeta kwa nendie kuma kwacha saa 12 anende nzio kethetie na nenge kiwo ke baba na tira ilo thina kiwo ke ba kila kibote kulia mama wabina nondwe wokie na watu atha na watu yate ikakua mitongi na te ikathina ni kiwu na ju mitongi tukuite tukanoa ciana twaituma kwa saa kundu kwi mathina itono o thini wokuo na te ituma cia mama school kwa ukila kibote ukulia na tunenga chuma kimwe ni kana utusongie nondwe wokie watu etia kula na twa unenga kwa wi ithi ethandu itikila kututethia ngalukoni ya kiwu ithi no tekwe kundu ka ukeingi kana mama mwaciata nondu tina thina mwingi pio ithi tina thina na ithi pata witu mwingi munene ni kiwu tina thina ongi ithi warwete kiwu tina ndu naku na twina thina mwingi pio ithi taka jugwecua na kunyunga etonyunga ningi mutongi omwe wake we no kuyania muci ndo zo kuyania na twina ciana na twina indo na twina thina nondu ba twina skulu ciana no ikuia kiwo kuma muci kana kuona kayo kwa kiwo cha kalaini kina sabune nondo ke ukiyo kunwa mwadimu eno secondary ne bulene nginya na borders tu ama itu mai ko umea na kwena sua kiwo chuke umatala nele lodi yemwe itona pa wiki na isu ne mbesa ile tasi ya latwe na ciana bu secondary bado fees weji olono ndo wake wo kuto ukulia mutu tethesi ndovu yeno mawetakane twikite ngome ya kiuteti na lecho kumetumia kukenga enende mavana kuleo methinikia inola kende na kuweta makulu mengine monyungunisyo moyo lo utongo yuwa kisioki miaka ele kumacha nangika andu makoka makatwetia kula tika manenga kula na kiuki tivikite mwiso twina thina mwingi muno pio na tio kulia serikali ya High Excellency wa Vina Ndeti atuye kana manifesto yake ni chakula mezani pesa mfukoni tukulia kiendo kiki ta chakula mezani pesa mfukoni tena kiu kweli ona liu ketha wi mesani uketha na mutu tena kiu ule uwa na chao na tiai sio kwata kiu kuti ukulia serikali ya mama na MCA ula witota kuye ula tetaamona kumelata musakuye kikawa twa mutuma mbungeni aiko kitambungeni tikwata maendeo kiuni kiichanangikie wesila ku pailelo na wesileka mwitu maitu ibetisito nizianoye ni kiu kuti ukule serikali ya mama tafadhali kwa ndaya tio kunenga chuma kimwe tio nengie kula sito na itu ta Gen Z tio yombanise tethukume na nundu muyenda kutunenga sindu ile tito no thukuma nacio mwitu ta biondo wakwika aizona maendeo na mumakiguki na itu sani agua indi kana kamwona hata inyi niwo yathenie nitwathenie kiugo kija twikieta cho cha siasa o mundu wa siasa ayenda kwitia kiugo akoka au tukulia akoka au twikia kiugo ba kiachumwa kimwe cha kele akwata kula aithie mwe kiugo kianangika kwitwika ndatwikia kiugo titindeu ivitenda titagwe county government ye kila tuendezie ni chao etha mayo twikia kiugo matutavie tose mutuonge nundu makoka au twenzia kiugo babe kiugo akile bina ni kwazi amenza kiugo atina kiugo kizo chake kingi no twambone wake kuma kambuso matongola umeloni wasua kaundini ya Masako nyanitoa Boni Motesia. Serikali ya kaunti ya Makueni gwicila muvya ukuini antula muti kwa kila cha wetekana cha kubatha na kuema kuiva ilobia sia kamiti ya NND lethukuma milati tina wa milati ila ithito yi kwani kaunti kuthela na makontrakta kuibwa aina tino kutwaisia umbano wa kimaendeleo kisioni ki cha ngomano wa dini ya Thange MCA wadi Eric Katumo ni waweta minisa wa ukui kauntini Sebastian Choni lethitwe ainengane usungio mwethianu kukonia kuema kwiwo kwa kamiti wadi nesu ya Thange wala waweta tambunge ya kaunti ya Makueni imekuikithia kana kila muvea wa serikali wa Makueni ni wathukumithia ilovia sia mwenenthi kwa umilu Ken
Shedrack Muthiani King'oini umwe wa enende ala methiĩte maithũkũmata memba wa kamiti ikĩvathokonya wodi-inĩ ya Thange kaunti-inĩ ĩ ya Makueni. Vaitolesya muvea uwo ukuithĩtwo te ũthĩnĩkia kũnengana ilovia cia kamiti iyo na itina wa milati kũminũkĩlyo kĩndũ kĩla nĩ ũvathoko nondu contractor ma milati methĩte maikua. Vala maivawa vau kwa vau itina wa milati ila meutoisya kuthela. Sana sana enende nimeukanyanya muno biũ nundu wa ila kwetha kwina project nitũthũkũma project nesa twina contractors tukwatanie PMC ila yaso na contractors siamina ku muradi wa minothela contractor itebwa na PMC siele yakwe kwa twina kiyo kingi muno na nitumine to bichakayoku palabe mheshimiwa wito katumo na katwa mbungeni na ipa na nenganero chuma kemwene kana PMC yeze yendebe lakini oyito nena chuma nembe twitatu katutaisa kono songe kwa utwe kulia ngaba na wito nundu MCA ni wekie kila chaile abichekeno kembungeni ose mwana usiwa otete ya mwenenze nundu PMC nandu amwe ma enenze alama mukone yekula ama tete makwata allowance zisio Moyo momo vitu MCA wa wodi ya Thange Eric Katumo ni wathakisye muswada bungeni ya Makueni aenda asungio niki kamiti imwe latho ima mulati umwe wodi-inĩ ĩtaesa kwivwa. Vala minister wa kui kaunti-inĩ ya Makueni Sebastian John wawetie no kuthinikia kiu itina wa chuma kimwende simu itatu itina wa ivinda ila wanenganite kuthela vai usungio waisa kunengana. Kasi wana marabishi ya PMC ndio geto tukona na maitu na PMC ana PMC amaitu na mayama kwepo contractor yibwa na PMC itaki mitha ndatoka na mwaka mwemareza kwa ito for example night statement bunge ya ando maitu mathuko PMC na mayaisa na yu balaba bikiyi uwazinte zo sema na tebo mante sema na ni kwethia no wanengi uya gava no amunengi uya na ndio kama moyo wake kwa ando maitu azia na maitu ma pesa zile ya PMC mundu wa contractor yibwa na mundu wa PMC na ngombe zile kwethia pesa ni sio ando mathanga contractor kwethia umita kwa uziolo kana umena kwa muranga na kwa kuthange atho kama na agwa milioni 5 cia na mathange na mwala alama mozia cia uya mena watake uki kitu chambe ne sikumite view ati zini kwa serikali lakini tiungamita laini wako Tanzania MCA ndio na mathange niungamia laini uzi wadhani PMC na mathange kwa maibo na yuki yeye na matenesa hivyo pe waziri tio tende nake ulo tunaweza alama na tio pembeleza na wadhani kwa serikali hata kwa serikali hata kwa serikali lakini ndo maitu haki ndo maitu makwata. MCA Eric Katumo ni waweta tambunge maesa kulela kithitone cha kwekia kila muvi wa kaunti ya Makueni kithimine. Aiweta maesa kwetekela ilovia sia mwenende ileva niwe kwekamilati kivathokonyo sieki umevukone ni amwe matongoi vakiletwe. Yuta assembly. Na yuto tuitayari pia kweka oversight. Na nani osionge na aje kana pati waziri tezo muyi. Wathukoma na kana wathukoma na tibamba na kabisa. Una na kishwa nando mako. Tane mundu oversight. Ni make sure miradi yonde ya Thange whether ni milioni 4 teto na milioni 4 ziatumikata tiga to na milioni 6 milioni ile na mundu haikuwa milioni ngile thecho amane na kika vinane kaomba no maendeleo kisioni cha ngoma na wodi ne sio Thange vala MCA Katumo wathana kwa ile malelo na unaicha wa kiwodi ne isu nono tuendete ebindani amkwe tazikali wa Makueni eteke nondo transport kana issue ya ukui ni oki program ya ukui ni teme kile kipa mbele tabake nambu tuna milioni 4 te kwa wiki ya lelo umwe o Chris Cross kana okwati kinambu chonde na still nene kete budget ya around 2 million ya mauta ukethia whether ni bandu bena issue ya ta kazila ka connect with the school kuikanizani na hukuma tingala maitu ma account ita make ya mauta mara ya lelo hizo kwenda ndo ama itu mayako na biashara kana matinga maoketo maana the number 2 tuna program kwa agriculture ya manenge mbeu hizo ya December yoko pita temanenge mbeu tena ina mako na mwe Utongoi TV kumathange kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinga. Tumilia sokoni atanithia sokoni wa Kongowe Changamwe kaunti ya Mombasa na makulia serikali ya kaunti kwikia mawalanio memwanya kusia kunyaika kwa kiucha sewage na kina kiko kabindane kambwe kwatigwa kwambise kuwa anawiwa hapo atandithia anima wetaka na ndunyo kwa oyune balokite banene kuma na nangalama nene ya Mekalele Angela.
Atanthia sokoni wa Kongoya ni mumia witano kwe serikali ya kaunti ya Mombasa ivikie kwikia maronyo memanya kwikithikana mitao ya kuvita kiwicha kiko kana sewage ni asevonekana kwikithikana kavindani kakambua soko winethwa na muke uteo moseo. Yanakuwa ni changamoto katika upande wa kufanya biashara, mojawapo ikiwa ni mitaro ambayo inatumika kupeleka maji. Ni kwamba wakati kama huu wa mvua kuna blockage ambazo zinafanya maji yawe hayawezi kwenda sawasawa vile inavyostahili, na hivyo ina maana kwamba kuna sehemu ambazo maji inasimama, na hivyo ina maana kwamba ni tunatoa ombi kwa serikali ya kaunti iweze kushughulikia swala hilo, hasa wakati huu ambapo tunatarajia kwamba mvua imeanza na itaendelea kuwa. Ingine makulia maundu mauthe mavikie kunengwa iviso yimwanya na kwikithia kana kikone cha ulangwa kavindani kala kailitene kana methwe na iviso yimwanya na yelu ya kutoesya biasala siovala. Ingi makulia mavikie kuvetewa koti muthenyani wa chumwa kwa kila makuetekana kuyithiwa na uthukumini kwithwa miyo ila methia wa maita ithiawa ya kukoma. Kiwango kuwe usafi unazidi, maana pasipokuwa na usafi hata wale watu wa nje, wageni wengi kutoka nje wanashindwa kuingia katika soko. Lakini twashukuru kwa sababu kile kidogo kinafanyika, twashukuru Mungu. Tu ni kile tu aongeze tu effort kidogo, wafagiaji ama wafanyikazi waongezewe kidogo ndio tuweze kukaa mahali pasafi. Pesa kwao nye wito wakwa ta mwana biashara Kongoya sokoni ningu mukulia andu ma account mutu kulili andu alame koza ushuru ona mpaka wa chuma withie nitwa mwatu betangia ushuru mpaka wa chuma nundu wa chuma mabinda maingi Sunday sikwithia atuita miyo ela kilalo ithia tuile akwipa 50 kila muthenya, lakini nitwa mukulia kwa ndaya mutu nene county maeke kutuma andu moma yoka kutuibithia kanzu muthenya wa chuma na siende asilalo na kwithia akindu uchumi wi ulu muno. Ona huyo vomathoa masindu tamanyanya kwa oyini mawetu kwithwa menthi muno vala mwene nthi utakuumia ni thoa u ni kwithwa ni makukwatikana kwa wingi vala yu sanduku inene ikutewa silingi 3,500 enini yuma silingi 3,000 kilo kikwatikana kwa silingi 200 manyanya 5 maitewa silingi 200 na 3 mayuma silingi 10. Kwa kusema ukweli ni kwamba nyakati hizi sisi kama soko hili letu la tomato ni nyingi. Mahali zinatoka huwa ziko nyingi kwa saa hii, kwa sababu saa hii ukiangalia soko lote nyanya zimejaa na bei si mbaya, bei iko chini kidogo. Mwananchi wa kawaida yeyote anaweza pata hii bidhaa kwa sababu iko kwa wingi. Tulikuwa hapa tunauza kilo shilingi 100, wale wananunua kwa kilo rejareja. Ile sanduki ya kilo 200 ilikuwa inatoka zaidi ya 12,000, 13,000, lakini kwa saa hii hiyo sanduku kubwa kabisa ni 6,500. Ile kubwa kabisa kilo 200. Na hizi ndogo ndogo kuna 3,000, 1,800. Kwa hivyo nyanya iko katika kiwango cha mwananchi wa kawaida. Thoa wa kitunguu na wenu wa watu kwithwa utheete kuma silingi 2,000 na maana eli kwa net nginya silingi 300 kwa net kilo kikwatikana kwa silingi 300. Hapo awali kitunguu ilikuwa neti moja kilo 12 ilikuwa ni shilingi 2,000. Hiyo ni kama miezi mitatu ambayo imepita. Wakati huo kitunguu ilikuwa inatoka sehemu za Moyale, sehemu za Ethiopia, na kwa hivyo ilikuwa kuna upungufu wa kitunguu. Lakini kipindi cha hiyo miezi mitatu, kwa sababu ya mavuno ambayo yameanza kutoka Tanzania na kupatikana kwa wingi na kwa wepesi, ina maana kwamba kufikia sasa hivi bei zimeshuka kutoka kwa hiyo bei mpaka sasa hivi neti moja ya kitunguu kilo 12 tunaiuza shilingi 700. Ona huyo vombemba ikunia ya kilo 900 ikwatikana kwa silingi 3,000 na maana 3 kilo kwa silingi 405. Ikunia ya mboso muthemba wa ndumu kana sura mbaya yuma silingi 1,000 kilo kimo silingi 900. Ndengo ikunia ya kilo 900 ni silingi 11,000 kilo silingi ya naimo na 300. Muthoko ikunia ya kilo ya naimo ikwatikana kwa silingi 5,000 na maana 5 kilo kiitewa silingi 900. Gilivotea vilingi ndunyu kuma sokoni wa Kongoya kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nade musaizi abo nitwa bika muthia wa bilinga mavomo ndo ni wa saa 3 na nusu nita wa Steven Mwema tu na Teresia Mwende
au nenga movu kwanza ameko ni muvyano ndo akusia isia ni muvya kwa ondela matethesia kumbania agwata bilingi ya movu tu the nenge kwa ndani kwa mwe.